vuge amashimwe by'Imana yadukoreye. Ntabwo tubarambira ababyeyi twanze gukora tutabahaye umwanya mu by'ukuri, twabahaye umwanya wabo nk'ababyeyi, ariko reka madamu atangire avuga amashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hano imbere habicuya. Ariko umuntu azashika ibyo yapanze bikamushira mu mutwe, ariko ibyo dushobozwa n'Imana turabivuga. Reka mbanze nshimira abantu kuko ngira nk'ama emotion menshi noza nko kwibagirwa nitse mu mashimwe. Mbere na mbere ndashimira itorero ryacu ryaduhaye kino kibanza kugira ngo tugitambulikirizemo amashimwe. Imana ibahe umugisha. Ubuyobozi bw'itorero, departement zose zigize itorero, Imana ibahe umugisha. Turabakristo ba hano kandi tuzadukora natwe ibyo abakristo bakora. Ndatekereza ko kuduha ikibanza nta kintu kidasanzwe kirimo, ariko kandi kirimo. Yesu ashimwe. Ndashimira abatumirwa bose twatumiye, amakorari yose yatwitabye. Nje nako ngira ngo nta bantu tuzobona, nkatekereza ko wenda nta bantu benshi batuzi, ariko Imana yabanye n'abatumirwa baratwumvira. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abaririmbyi muri iri kanisa babanye natwe, amakorari twarababonye. Imana ibahe umugisha. Abamama, abagabo, urubyiruko, Imana ibahe umugisha. Ndashimira Beyanandutira, ni inshuti zanje, nabo bari kuri afishe kandi niyo tutabatumira bari kuza, niko ntekereza. Namwe Imana ibahe umugisha. Ndashimira komite yateguranye natwe kino giterane. Reka mbasabe bahaguruke tubakomera amashi kubera imirimo bakoze ni myinshi kandi myiza. Aba nibo twateguranye igiterane, hari n'abandi bagiye baduha ibitekerezo. Turabashimiye, mwagendanye natwe, mwabanye natwe amanywa n'ijoro. Imana ya Isirayeli ibahe umugisha. Ndashimira pasiteri wacu ku giti ciwe, ni umubyeyi mwiza, mumukomera amashi. Pasiteri wacu ni umubyeyi mwiza kandi akaba n'umushumba mwiza. Warakoze, nakuvugaho byinshi, ariko Imana iguhe umugisha. Ndashimira abatumirwa bacu, guherekana kopi nabo bahaguruke tubakomera amashi. Guherekana inshuti yacu, ni inshuti yanje kuva kera nkiri umukobwa, twarataramanye ariko twaramutumiye aratwitaba. Imana ya Isirayeli ibahe umugisha. Kofi nawe tumenyanye vuba ariko tumenyana neza. Mu by'ukuri wagize neza, wanejeje imitima yacu. Muri aya mashimwe nawe harimo ukuboko kwawe. Imana iguhe umugisha. Reka nshimire Byiringiro nawe ahaguruke. Uyu mugabo ni inshuti yanje kandi cyane, mwongere mu mukomera amashi. Byiringiro nawe namuvugaho byinshi, nawe twamenyanye kera imyaka myinshi ishize kandi tubana neza mu buzima bwiza bw'amasengesho. Imana imuhe umugisha. Imirimo wakoze turayizirikana kandi turi ku mutima. Uri inshuti yacu, natwe turi inshuti zawe. Imana ya Isirayeli ikugirire neza. Ndashimira Perezida Ndayizeye, nawe ni inshuti yacu, nawe yabanye natwe mu buzima bw'amashimwe turi buvuge hano. Imana iguhe umugisha. Ndashimira na Pasiteri Kefa, nawe yaduhaye ibitekerezo muri iki giterane, abana natwe umunsi ku wundi. Imana iguhe umugisha n'umuryango wawe. Ndashimira ababyeyi banje kwa data bukwe, nabo baje batwitabye. Mu by'ukuri muzehe ntahari, nawe nari nkeneho gutambutsa amashimwe ahari. Ariko
Imana ibahe umugisha kutwitaba turi abana banyu kandi muradukunda. Imana ibahagirire neza. Ndashimira ababyeyi banje nababonye. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abaprotokole babanye natwe, abaprotokole bo mu gikoni Kiyobe na Joyeuse na Aline. Imana ibahe umugisha aho bicaye. Ndashimira Nyamurimbo nawe Imana imuhe umugisha. Reka ngarukira aho ngaho, abo nibagiwe si kwa ubaya, mugendere muri uwo mugisha mwese. Reka ntangire amashimwe. Imana yadukoreye ibintu byinshi, nabuze aho ntangirira naho narangiriza, kubera ko dufite amashimwe menshi kandi akomeye. Ariko ibyo nibagirwa wenda uwacu nawe araza kubivuga kubera ko ari byinshi. Ndashima Imana yabanye natwe mu buzima. Twatangiranye urugo na Payani, dutangira kubakana. Imana yabanye natwe kugeza uyu munsi wa none ishimwe. Twarubatse tumare kubaka, turabyara umwana wa mbere nk'uko abandi bamubona kandi tudatinze, tumubyara neza nta n'ikibazo twagize. Umwana w'umuhungu Iyani mwamubonye, aravuka. Amare kuvuka hashize iminsi nk'uko abandi babyeyi bose batekereza gukurikiza, turasama. Tumare gusama, inda ya mbere igeze amezi 3 ivamo. Hashiramo amezi 6 ndongera kandi ntwara indi, nayo igere y'amezi ivamo. Dutwara indi ya 3, hashira amezi 9 nayo ivamo. Muri urwo rugendo dutangira kubona ko ari ibintu bidasanzwe. Dutangira kuja kwivuza, turivuza mu bitaro bitandukanye, indwara irabura. Abaganga bakambwira ngo ndi muzima, nta kibazo mfite. Abantu amagambo aba menshi ngo mfite umura woroshe. Tukagenda ku bitaro bakambwira ngo mu bantu bafite umura ukomeye urimo. Akandi nanje nabyaye umwana wa mbere mbona ko ndi muzima nta kibazo mfite. Iyo nza kuba ngifite wenda cari kugaragarira ku nda ya mbere. Turatangiye turivuza pe uko twari dushoboye mu bushobozi bwacu. Ndashimira na Kirenga. Muri urwo rugendo nza nibuka ko igihe nasutse inda ya 3, Kirenga yaramperekeje ku bitaro. Kireye Imana iguhe umugisha. Nawe neza yawe ndayizirikana kandi ndi ku mutima. Birakomeza, ntwara inda ya 4, nayo igera amezi 5 ivamo. Dutangira gusenga no kwivuza byose tubifatikanyije, ariko Imana ikavuga ngo tuzobyara. Imana ikatubwira ngo izaduha abana kandi benshi. Dukomeza muri urwo rugendo. Mu by'ukuri kubura abana ni ikintu gikomeye kandi kitoroshe. Twazaga twicara n'uwacu mu nzu, amagambo akabura, agahinda kakanyica. Inda 4 nari maje kugeza zari inda nyinshi. Turasenga uko twari dushoboye. Abakozi b'Imana batandukanye baradusengera. Abanyamasengesho mwabanye nanje mwese, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Narababonye, nabonye ukuboko kwanyu mwakugaragaje mu kibazo canje. Imana ibagirire neza. Ndagenda ndongera kandi ndasama inda ya 5. Iyo yari nkuru, yari nk'amezi 6 hafi 7, nayo ivamo. Iwe yari umwana mukuru, naje naramubonye ari umwana w'umuhungu. Turasenga Imana, tubwira Imana ngo ibi bintu turabirambiwe. Dukeneye kubyara nk'abandi. Mu by'ukuri umuntu yagize ikibazo, amagambo azaba menshi. Bamwe bakavuga ibyo bakeneye, abandi bakagushiraho ikibazo udafite, ariko aba ari igihe cy'Imana kitaragera.
nibuka iyo nda ya gatanu nasutse, hari ahantu twagiye gusengana mama hano Gidurayi, umukozi w'Imana wari uvuye mu Rwanda witwa Nyiringangu aransengera arambwira ngo nta yindi nduzongera gusuka kandi nubyara uzobyara neza, kandi arambwira ngo Imana yamubwiye ngo abana bose inda zose zimaze kuvamo ngo n'abana b'abahungu, arambwira ngo umwana uzokurikiza azaba ari umwana w'umukobwa. Mutima wanje urafata uraremeka, ndongera kandi numva ngaruriwemo imbaraga mu buzima. Nazaga ngenda ariko nkumva hari ikintu mbuze. Ababyeyi bazaga babyarana mu ikanisa, bageze igihe cyo kubarikisha agahinda kakanyica. Sinazaga nkenera kumva umubyeyi uri gushima avuga ngo Imana ngo yabagiriye neza, ngo ababyeyi bose bari batwite muri iri kanisa ngo barabyaye. Mu by'ukuri yavugaga iryo jambo natekerezaga wenda ko twari dutwitiye rimwe njyewe ntabyaye, nazaga naha ibiryo bikananira. Ariko ndashima Imana ya Isirayeli izayumva amasengesho y'abera, yangiriye neza, Imana ishimwe. Kiri muri urwo rugenzi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize twaragiye tuja mu Rwanda n'umugabo, hari ubukwe twari tugiyemo, dushike tuje Kabuga kwa Pasiteri Aloyizi, aransengera arambwira ngo Imana irambwiye ngo urahetse, arambwira ngo ikindi nk'iki uzoba ukikiye. Turagenda mu Bugande, twari dufite igiterane cya Beyanandutira, icyo giterane nicyo nagiriyemo mu Gishanda Sama. Ndashimira na Apostle Nteziryayo, ntago ari hano ariko nawe yabanye nanje, yaransengeye igihe cyose namuhamagaraga, yaransengeraga na Pasiteri Bizimana nawe ntaho hari. Imana ibahe umugisha aho bari. Narashitse hashize nk'ukwezi kumwe nibwo namenye ko nasamye. Aho sasa niho havuye ishimwe twatekereje gushima. Indigera amezi 3 ndarwara, mfatwa n'indwara ntigeze mbona abandi bantu bose barwara. Nazaga ngira ibise nk'iby'umugore ugiye kubyara, indi ifite amezi 3 igashaka nko kuvamo ariko bikanga, nkaribwa tukaja ku bitaro bakampa imiti igabanya uburibwe ntigire icyo ifasha. Ndaribwa mwabantu mwe, ndaribwa cyane, umubiri wanje urababara cyane. Ababyeyi muri hano murabyumva, kugira ibise mutagiye kubyara kandi ndikiri ntoya izibabaza. Iyo nda irambabaza. Nagize ibise kuva mu kwezi kwa gatatu ndi muri ubwo buzima, bakansengera tugasenga. Iyo nararaga ndi muzima tagonirwaga ndi muzima. Abantu bose bazaga bangeraho ishavu rikabafata kubera uburibwe nabaga mfite. Ndaribwa nagezeho mva mu ikanisa, ndagenda mba uwo mu nzu kubera sinari uwo kuja mu bandi bantu. Indigera amezi 7 ngifite bwa buribwe, kubera uburibwe nari naragize bwinshi, nararemerewe, umura uraturika. Nja ku bitaro barambwira ngo ibwa buribwe nagize kwa gusuka nyine nabyeyi murabyumva, nazaga nsukuma nk'umuntu ugiye kubyara. Nicyo cyatumye mu rubasitinga barawusona. Imana ingirira neza irinda uwo mwana mu nda, ngira icyo gipasu kugeza amezi 7 kugeza umunsi nabyaye, kandi mbyara neza. Subiye inyuma gatoya, indigera amezi 8, icyo gihe twari mu Rwanda, twagiye kwa Pasiteri Aloyizi, yaradusengeye. Imana iravuga ngo ugiye gusama, kandi nusama
inda nigera amezi 8 uzogira ibibazo bikomeye, ariko hamwe no gusenga Imana izabigucishamo kandi tacu uzoba. Yandigera amezi 8 mpura n'ikibazo ico muhaye mwumva bari gushima bakavuga ngo pasiteri yageze igihe wararagenda nijoro. Hari ku mugoroba nari nabyutse ndi muzima nk'abandi nta kibazo mfite, ndabyuka nja ku musozi wa Gidurayi, ndagaruka ndi muzima, nsanga umugabo ari mu rugo n'abandi tubana ndi muzima nta kibazo mfite, ndaryama kubera ko nari naniwe nkuriwe. Hari ku mugoroba nka saa 10 ndabyuka. Igihe maze kubyuka hari nka saa 1 turicaye mu nzu n'umugabo tuguma kuganira bisanzwe, nanje sinamenye uko byagenze. Naho hantu naherukiye ubwenge, nagiye kumva naje nagiye kwitera hejuru nasohotse, ibyo byose nta makuru nabwiwe, naje sinabimenye. Hari saa 1 z'ijoro nongeye kugarura ubwenge saa 6 saa 7 z'ijoro. Ico gihe abantu bambonye nari nkuriwe narushe. Imana irongera ingarurira ubuzima, ingarura mu bana. Imana ishimwe. Iryo shimwe rirafatika muri njyewe. Iryo shimwe nzandikeraho nkumva no Imana ibyo mfite byose, kubera ko yakoze ibintu bikomeye. Muri uyu mwanya hari Gentile izina rye bari tangiye kwibagirwa, ariko Imana yangiriye neza, ihabwa icubahiro. Twarakomeje urwo rugenzi muri uko kwezi kwa 8 indigera amezi 9 nabwo nari muzima, nabwo nabyutse neza nta kibazo mfite. Twari kumwe n'umukozi w'Imana yari yaje kudusura Byiringiro, yari ahari yarabyiboneye n'amaso ye, basiga muri salo. Numva narushe, ndabwira ati mureke, kubera ko ico gipasu cyazaga kindemera simbashe kwicara umwanya. Ndabwira ati mureke mbe ngiye kuryama ko ndumva ntamerewe neza. Ndagenda, mari kugenda hari ku manywa, kwa kundi udutosi dutangiye kuntora, ndota nabi. Nagiye kwitera hejuru, kugira umuntu azayitera hejuru namasanga namemye ntari kuvuga. Uwacu yaraje mu cyumba aje kumbwira ngo mzuke nsezere Byiringiro, akankora akambwira ngo mzuke nsezere Byiringiro. Akambwira ati simbaye mvuga, nkagira gutya. Akambwira ati vuga, akambwira ngo sindi kuvuga. Ako kanya amasinye y'ubumeme yamatangira. Byiringiro yaraje, ndabyuka ndihangana nja muri salo. Byiringiro akamvugisha, araruha akambwira ngo nimvuga rampa 10,000. Byiringiro aranyikinga, akaruha akambwira ngo Gentile vuga uje kubyara ndaguha 10,000. Niba ariko agira ngo ni faranga nkene. Naravuze none iryo tura rishitse. Nuka Byiringiro nawe mbona arikanze, baransengera ariko tibyakunda muri uwo mwanya. Bitwara nk'igihe ariko kitari kirekire. Imana ingirira neza. Igihe Kofi aheruka hano, nico gihe iryo joro mwiyinga nka none nyine igiterane cyarangiye, nico gihe navuze. Hari nka saa 6 z'ijoro ndongera ndavuga, yeme kumema ufite umwana biragoye. Nazaga nanirwa kuvuga, iyo nakaza akambwira ngo mami ongea
nananirwa kuvuga umwana akamaturika akarira, yarira nanje nkarira, Isi akama yita hanze akabura icyo akora. Icyo kintu cyakomerekeje umutima wanje. None nazaga ntekereza nkavuga ngo ese umunsi bise bizomfata kandi amezi 9 ari yarageze yo kubyara, ntari kuvuga bizagenda gute? Icyo kintu cyarambereye umutwaro mu bitekerezo byanje, kibaza ukuntu ibimeme bizabibyara nanje iyo formule nkayiyobegwa. Ariko Imana yangiriye neza, nabyaye ndi kuvuga. Dufite amashimwe menshi cyane. Hari umuntu yatekereje reka nje mvuga yo kubera ko twavuze ngo turayahina, umugabo nawe agira yavuga kugira ngo tudatwara umwanya munini. Yeme, ndashimira abantu babanye nanje muri kino kibazo. Inshuti ni nziza, kubana neza n'abantu ni byiza. Nabonye imbaraga z'abantu, nabonye imbaraga z'inshuti. Yeme, inshuti zanje ziri hano mwarakoze, mwanyitayeho, mwanyeretse urukundo, mwahagararanye nanje. Imana ibaha umugisha. Ndashimira umuryango wa Mukiranutsi. Mukiranutsi ni inshuti yanje. Hari abantu bazavuga ngo umuntu ni inshuti ye bagatekereza ibindi, ariko Mukiranutsi ni inshuti yanje. Iyo narwaye azabura uko agira. Mukiranutsi Imana iguha umugisha. Ndashimira umuryango wa Gahumuza. Gahumuza we sinomenya uko mbivuga, ariko nawe yakoze byinshi ku buzima bwanje. Imana imuha umugisha. Ndashimira umuryango wa Pasiteri Fideli. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nayo mashimwe mfite kubera ko twavuze ngo mwavuge part 1 undi part 2. Reka yanje nyahinira ahangaha. Imana ibagirire neza, murakoze. Bwana sifiwe. Tekereza ko atatwaye umwanya munini nubwo mwicaye musa n'abarambiwe, ariko mureke tuvuga akanya gatoya tuze kubaheza umwanya. Amen. Numvishije ikiniga kandi nzandira bene ibingibi nyine biraho ngaho, ariko byari bigiye kuza. Kantangire mbashimira abo yashimiye, sinongera kubasubiramo ku mpamvu z'umwanya. Ndashimira mwebwe mwese mwatwitabye, mwakoze. Imana ibaha umugisha. Ndashimira itorero ryacu rya Gosheni ryaduhaye icyicaro. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abatumirwa twatumiye, amakorari. Imana ibaha umugisha. Ndashimira itorero rya Zayuni, icyubahiro cya Revera, mu by'ukuri wadutijije intebe, nta mafaranga twatanze. Haguruka tugukomera amashi, warakoze cyane Revera. Imana iguheze umugisha, wagize neza no kutwitaba. Ndashimira itorero rya Good News ryadutijije intebe ku munsi w'ejo no kuwa gatanu no muri kesha. Zukuri mubanshimire nubwo batitabye. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira komisiyo twarimo dukorana yateguye igiterane, John Kamenyero, Gahumuza, Mukiranutsi, Jado. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Byiringiro Kibinda. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Kiyobe Aline na Joyeuse, mwahagaze mu gikoni ko barateka ibintu biryoshe, nuko bitokunda ngo mwese muze muje kurya, ariko ko barateka ibintu biryoshe ibyo ari byo zose. Murabona ukuntu abashitsi basa neza nuko babarya neza. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira umuryango wa Dr. Bea na madamu we. Ndashimira Noela. Imana iguheze umugisha. Ndashimira imiryango yacu kwa data bukwe. Imana ibaheze umugisha. Ndashimira muzehe na mukecuru. Kuri uyu munsi tuba duhagararanye na muzehe, habaye ejo bundi mu kwezi kwa 10 muzehe aragwara,
arangize kugwara, dutekereza ko ari ubusaza, tumujana ku bitaro turamupimisha. Abanyakenya ntibazahakana ifaranga, kandi ingwara bazavuga ya mbere batabonye bazavuga ko ari ama infection, bavuga ko ari ama infection. Amwe imiti kubera kuko iyo ngwara itari ama infection, imiti bamuhaye tiyagira icyo mumarira. Bukeye bwaho twigira inama yo kuja kumupimisha ku miti ya gishenzi, dusanga yaramwe isumu, aja kwipimisha i Bugande, baramuvura arakira, Imana ishimwe. Niyo mpamvu mutamubonye hano, ariko data wacu yaserutse, mukuru wiwe, wakoze cyane, Imana igweze umugisha. Nabonye na mama nawe yaje hamwe na Imana, mwakoze cyane, babaye aho muzehe atabaye, mwagize neza kutwubahisha. Ndashimira abapasiteri batwitabye, barakoze cyane, Imana ibamugisha. Reka tuje mu mashimwe yacu mu z'ukuri, twoshimira buri umwe wese tugasa n'ababarambiye. Ndashimira inshuti zacu zadusuye, abamenye amakuru ko twagize ibibazo, n'abishimanye natwe tuzara, mwarakoze cyane, Imana ibamugisha. Ndashimira undi umuryango wanje wa bugufi, tugira uzubana natwe gitondo na nimugoroba, umuryango w'inshuti nyanshuti. Reka mbasabe bahaguruke mu zubahiro zanyu, bariyizi, tuzatusangira akabisi n'agahiye, muje hejuru abantu babone kandi babakomera amashi. Uyu ni umuryango wanje, data na mama barawuzi, turabana ubuzima bwa buri munsi, dusabana akabisi n'agahiye. Ndetse harimo bamwe bazavuga ngo turasa kubera kugendana. Ndashimira umuryango wa John Muhorana, Imana ibaheze umugisha. Ndashimira umuryango wa Paul na madamu we, Imana ibaheze umugisha. Mpampagarikiye aho ngaho, ishimwe ryacu twabahamagariye bantu b'Imana, tumaze gushakana na Gentille, Imana yaduhaye umugisha, turabyara uko yabivuze, tubyara n'umwana wacu Iyani. Imana itugirira neza, agira amakuru ameza ngo ageze amezi 4. Gentille hari mu gitondo, twari twaraye dusenga n'abavandimwe, arabyuka ngo abe nka 2:00, arongera araryama kubera ko yari umubyeyi. Aje kuzuka, abyuka yamemye, abyara Iyani. Agira iminsi 4 atavuga, tarahamagaye mama, tarahamagaye data, kubera ukuntu byari bindemereye. Ndabyihererana, turasenga hamwe n'Imana, aza kuvuga. Umunsi yavuze twarasenze, aza kuruka iwembe itari mu ikaratasi, ndayigira narayifotoye. Imana yarahabaye kandi Imana yabanye natwe, Imana ishimwe. Komeza muri urwo rugendo, turasenga Imana, tugira ubuzima bwiza, aratwara kimwe n'abandi babyeyi. Inda ya mbere ivamo, turihangana turasenga, twigugumiriza ku Mana kubera kuko ari we mugenga w'ibihe. Imana ikomeza kubana natwe, uko twagendaga gusenga Imana yaravuga ngo tuzabyara, tuzaheka. Bukeye bwaho Imana yongera kutugirira neza, arasama, inda ya gatatu irongera ivamo. Muri urwo rugendo Gentille yacitse intege, twakomeje kubana nawe, Imana ikomeza kuduha imbaraga. Bwana sifiwe. Ivyarekeye aho ngaho, Imana ntiyacecetse, yatugiriye neza, irongerera dushumbusha, aratwara, ariko ntitwagira amahigwe
yo gukikira inda ya kane irongera kandi ivamo kuko yabivuze. Turasenga Imana ikomeza kubana natwe. Simbuke iya kane ivamo n'iya gatanu ivamo, byose icyubahiro gikomeza kuba icy'Imana kubera kuko ari izigena ibihe. Imana ntiyacecetse nubwo twari ducitse intege mu mitima, ariko muri urwo rugendo Imana yakomeje kubana natwe. Imana itugirira neza, aza gutwara wageze amezi kangahe agira ikibazo. Ico kibazo yavuze cyari giteye ubwoba, cyari giteye ubwoba, cyari giteye ishavu. Abamubonaga bose barirukaga bagahunga, nta bwenge yagiraga kubera kuko ibisebeza bijyana, ibisebeza bijyana, ibisebeza bijyana. Yagaza yishima mu mugongo, ababyeyi barabyumva, yari akambwira ngo nimufashe kuwashima, kamushima twara tukabipfa ngo nimushimire cyane kubera impamvu z'ibise. Ibisebera mu cy'ukwezi kwa mbere, ibisebera mu cy'ukwezi kwa kabiri, akaryama akigaragura akoga kugira ngo bituze. Yakazaja muri dushe saa 8 saa 7, ariko mu rugo rw'Imana Imana ibana natwe. Bwana sifiwe. Byari biteye ishavu, byageze aho ndeka akazi kirirwa mu rugo kandi ntaco mufasha, tukaja mu bitaro. Yaciye muri sikane zirenze 10 gutekereza ko bakatubwira ngo umura wafungutse, indigiye kuvamo, bakatubwira ngo indigiye kuvamo. Tugakora sikane ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, bitewe n'ukuntu yari magira ibise. Ariko muri urwo rugendo rwose ndashima Imana yabanye natwe. Ageze amezi 7 uko yabivuze, kubera gupushinga cyane, aja kubyara igihe kitaragera, umuriro uraturika. Byari biteye ubwoba, nubwo bwa mbere nari numvise ko baza badodumura umwana ari indani, ariko kandi twasenga Imana ikatubwira ngo muzabyara, muzabyara, muzabyara. Ibyo bisenti byarekeye ni fenomene y'Imana. Umuntu kugira ibise akikanira kandi urudodo muri ubu kuntu rworoshe. Tiyahagararaga, tiyagaza aryama ngo bagira urubavu baza baryamira abantu badozwe gutyo, niyishaganya wamura badozura bastinga. Imana ibana natwe mu rugo rugendo. Bwana sifiwe. Wageze amezi 9, hari Sizera arasohoka arambwira ngo araje, ngo ageze hano hanze ku muhanda, tekereza ko baragenda babica hirya. Arasohoka arambwira ngo araje, ariko ngira arerite mu mutima, ndamwira ati se waretse ko twari dufite umuntu warimo dufasha mu rugo runaka akaba ari ugenda. Atoya yerekanze nyuma y'iminota 2 ndabangarutse. Aragenda, warangize kugenda asigara na alerite mu mutima. Ndamubaza asose yandageze nk'iminota 10 ko watinze wagiye kandi usanzwe tawuhamagara umugore wagiye ku muhanda. Turabizi ko bazagenda bagatinda bitewe nuko nyine akenshi tuzi ko abagore bahora ku mihanda bagenda bahaha. Ndamubaza ati se ko watinze? Ati muhore. Ndamubaza ati se ko watinze? Ati ngiye kwiyahura. Tese agashiki kanje twari turi kumwe karambwira ati mama ya niyo ni pranka ari kugukorera. Ndamwatiri tereka kunkorera iyo pranka, ntiyomfata.
si ibi nabyo zateye bya prank. Arambwira ati ngiye kwiyahura. Ndamukubise ngo waciye amasegonda ngahe ndongera ndamuhamagaye ati ndi serious. Basohoka hanze purana karumuna kanje kagaruye igifunguzo yamuhaye. Ndamaze atese muhuriye ngo bahuriye ara City. Ndongera ndamuhamagaye ntiyafata telefone. Abahamagaye Revera amubwiye ko agiye kwiyahura. Ahamagaye mama we amubwira ko agiye kwiyahura. Turacanganya ikigwa. Imana ibana natwe. Aragenda saa moya, saa zibiri, saa zitatu tutazi icyerekezo, saa zine, saa zitanu, saa zitandatu. Icyo gihe yari atwite afite amezi 8 hafi 9. Turamushaka turamubura, twamubaza ahari akavuga ngo ntahazi. Tuja gutarakinga nimero yiwe kuri polisi biranga. Wabe saa 6 z'ijoro tumusanga mwiki mukungugu wa Murenzi. Ariko muri urwo rugendo Imana ibana natwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Geze mu rugo ngiye kwandika agenda ibyo Imana zidukorera, sanga yari yanandikiyemo urwandiko rwo kunsezera. Icyo gihe yari yabuze. Tumaze kumubona twashatse telefone ye turayibura. Bayimwatse ntazi igihe bayimwakiye. Ariko Imana yabanye natwe. Imana ishimwe. Reka dusoreze amashimwe yacu ko ndabona amasaha twayatwaye kandi abavuga ubutumwa baracyari inyuma. Geze mu rugo sangwa yanditse urwandiko rwo kunsezera. Hari ikibazo kirimo nasoje twatwaye amasaha Revera utubabarire. Sanga yanditse urwandiko rwo kumusezera aransezera, ariko Imana iramutugarurira. Twarabyaye ubu turahetse. Amen. Dufite umwana w'umukobwa mwiza. Rero murumva ibintu by'Imana yadukoreye ni byinshi. Hari ibyo twagiye ducagagura, twaze kubabwira mpuru yaha, ariko Imana yabanye natwe. Yego. Twatekereje ikintu tuzokora mu ikanisa twakibuze Reve. Twakibuze pe. Kuva nabaho, kuva naremwa, kuva isi yaremwa, kuva navuka, kuva nakangana guke, kuva nagenda, kuva nicara. Natekereje ikintu dukoramo. Mureke guseka. Reka shimbire Revera wabanye natwe Reve. Wabanye natwe kubera ukuntu Revera ari umuntu w'umugabo. Ari umugabo yahagararanye n'urugo rwaje. Yaguye umwuma aricara kwibuye rya popote agashaka nimero muri telefone yakayibura kubera ibibazo by'urugo rwaje. Reve zaguhezinga. Amen. Zamuhezinga nziza. Hanyuma ituro ryacu tuzubaka idari ry'ikanisa. Rizagarukira nk'aha ngaha kandi bidatinze. Rigende rigere hariya, rigere hariya. Si bivakanwa bizakugwa. Hanyuma reka nshimire abayoboye. Ndashimira Ruvugo ayoboye muri Kesha, ndashimira Byiringiro, ndashimira Mukiranutsi,
ndashimira Revera nawe wayoboye utubabare twatwaye umwanya munini ariko nta mashimwe dufite mu mitima. Ndashimira abavuga butumwa, ndashimira Rwiyereka twaravuganye nawe, hari igihe bagaza bambwira kubera ibibazo nagize ngo nimuke, inshuti zikaza bakanicaza bakambwira ngo nimuke, ariko twaje gusenga Imana ikavuga ngo tuzabyara. Uyu Rwiyereka yangiriye inama nyinshi, abavandimwe bangiriye inama nyinshi ngo nimuke, ariko twigugumiriza ku Mana. Ndagushimira muvandimwe wagize neza kutwitaba, Imana iguhe umugisha. Amen. Ndashimira umuvandimwe Kofi twavuganye bukeya cyane ariko arabyumva cyane, Imana iguhe umugisha. Umuvandimwe Revera Kado twari twatumiye yagize impamvu ziri emergency zatumye ataza, ntitwababeshe kuri afishe, ni impamvu zatumye ataza, ariko ahari Imana imweze umugisha kubera ko yari yatwemereye. Abantu b'Imana mwe mwakoze kutwitaba, uwo ntavuze suko namwirengagije. Ndashimira abaprotokolo mwagize neza. Kiyobe ndagushimira, Arine ndagushimira, Joyeuse ndagushimira, mwagize neza. Ndashimira abaririmbyi twatumiye abarimo Afande na Gasongo, mwabantu b'Imana mwe barambwiye ko bataboneka uyu munsi, ariko ku mpamvu z'uko bagira kandi kazi kandi gahemberwa amafaranga babimye uruhusha, ariko barakoze cyane. Amatorero yose yatwitabye, Imana ibayeze umugisha. Muratubabarira gutwara umwanya, twari twavuze ko tuzishimana na famiye yaje y'abakundanye mugumo, ariko umwanya nimbe wabuze mutubabarire, uzukuri siyo kwa ubaya. Turabashimiye. Ndashimira famiye Pastor Fidel ntiyahabaye ku mpamvu z'inshingano yahawe, ariko Imana imweze umugisha ahari. Bavandimwe uwo ntavuze mu izina mbabarire, siyo kwa ubaya, nuko ntakwibutse kukuvugaho, ariko nje kwibukana ari kukuvugaho. Nyamurimbo yahagarara